Shalom, God's people. Shalom, ukuthula. Ukuthula makube kini lonke. Thanda ukulibingelela lonke ngegama lika Jesu Kristu. Ngumfundisi lapha uGladys Tena we-House of Peace International Ministries UK. Yes, shalom people of God. I greet you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, it's Gladys Tena here from House of Peace International Ministries in the UK at the moment. Ukuthula, people of God, this is another day the Lord has made. We rejoice and we are so glad in it. We are so grateful and thankful to God for the gift of life. Yes, sibonga uNkulunkulu kakhulu ngesipho sempilo, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Yes, siyambonga uNkulunkulu. Impilo kaso yethu, impilo ngekaNkulunkulu. Impilo ifuna ukuthi iphilelwe yena uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba kasiyo yethu. Glory to God. Glory to God. Yes, people of God, kulo mbiko uqhakathekile kakhulu, a very important announcement from the Lord. Umbiko vela kuNkulunkulu uthi wona simdinge ngenhliziyo zethu zonke, kasimdinge ngenhliziyo zethu zonke. So sidinga uNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke. Udingwa njani uNkulunkulu ongcwele kangaka? Udingwa njani? uNkulunkulu sixazululele lapha ukuthi yes, umhlaba wonke umuntu lombuzo, wonke umuntu ufuna i-answer, wonke umuntu uyadinga. Omunye ngodinga ukuphila, omunye ngodinga ukudla, omunye ngodinga ukuthula, omunye ngodinga ukuhleka, omunye ngodinga lokho. Wonke umuntu uyadinga. Wonke umuntu lembuzo ukuthi kanti why kunje, but i-answer ikhona. Hallelujah. uNkulunkulu abesekhuluma ke lathi amaKristu, uthena kithi amaKristu esimdingayo. Ngoba yena uNkulunkulu ongcwele uthi simdinga njani, ufuna ukusitshengisa ukuthi simdinge njani. Hallelujah. Ukuthula bazalwane. Anytime silohlupho olukhona, sisuka sicabange sidinga uNkulunkulu. Even noma sisiwa singakhubeka sithi oh my God, siyambiza. Noma singakhubeka sisiwa siyambiza uNkulunkulu. Uhlupho lothu ukuthi masimbiza kasila budlelwano laye before sikhubeke, asila buhlobo laye before sikhuleke. Yena uyasazi, thina kasizazi laye kasimazi. So uNkulunkulu ufuna ukuthi asiqondise ukuze njengabantwana bakhe sibe kwazi ukuthi kumele senzeni ukuze sinjani. Noma sisiwa sithi oh my God, sibe simazi uGod esimbizayo. Hallelujah. Abanye siyathi oh my God, mina bese mbuza ukuthi uphi wangikhona uGod, ngoba mawubiza uGod wakho kumele ube mazi ukuthi nguphi. Hallelujah. So uNkulunkulu usinike umlayezo omkhulu, i-announcement enkulu ukuthi next week inyanga le mayiphelo April singene kuzileni ukudla. Masizile ukudla siyamdinga uNkulunkulu. Next week engikhuluma ngayo is the 29th, Monday the 29th of April, Tuesday the 30th of April, and Wednesday the 1st of May. Yes, so Monday and Tuesday we will be thanking, sibonga uNkulunkulu ngesipho sempilo. Sibonga konke asenzele khona, sidumisa, simdinga kulokho esingalama answer lakho. 1st of May siyabe sesikhangele phambili okuzayo.
okuvalekileyo esicabanga ukuthi kuvalekile kakhulu. Umkhuluko wethu uzobe uqondane kakhulu le ministry, House of Peace International Ministries. Umkhuluko wethu uzobe uqondane kakhulu le ministry. Sicela i-strength kuNkulunkulu, sicela ukuqiniswa, sicela ukuphiwa amazi, sicela ukufundiswa, sicela i-relationship ukuthi siphile lo Nkulunkulu siseduze laye ngazo zonke isikhathi. Sicela ukuncediswa umoya ongcwele kuyo yonke into esiyenzayo ekufundeni kwethu iBhayibheli. Sicela ukuqedisisa, sicela yonke into kuNkulunkulu ngalesi sikhathi mhla ka-1 May. Masicela kuNkulunkulu njalo bazalwane, sicela sihle sibelieve same time. Sicela sibeliever mhla ka-1 siyabe sicela sikholwa. Asiceli siphinde siyekholwa kusasa, sicela sikholwa khonapho. Asiceli silokuthandabuza osile doubt, sicela sikholwa khonapho. Hallelujah. Ngoba iBhayibheli lithini? Okholwayo uyemukela. Hallelujah. Masikhangela eBhayibhelini laphana sizakhangela indlela yokufasta, ngoba indlela yokuzila ukudla efuna uNkulunkulu hayi eyethu, ngoba vele sihlala sizilile ukudla, sihlala sizila ukudla, but akula mvuzo ekuzileni kwethu ukudla ngoba sizila ngendlela engayisiyo abanye bethu. So sizokhangela lokho bese sikhangela ku-Old Testament. There are so many stories of abaprofeti bezikhalala bayohlala entabeni, bayohlala ngaphi bathini bezila ukudla bedingani ubuso bukaNkulunkulu. Yikho sizabe sikwenza next week, sidinga ubuso bukaNkulunkulu. Ama-prayer points sizowafaka phansi after imessage leyi. Wonke umuntu ofuna ukuthi awuzazinikela ukuthi azile ukudla uyabe fanele ukuthi alalele ama-messages wona la kwenzela ukuthi ukwenze ngendlela efuna uNkulunkulu. Hallelujah. Sizabala ku-Isaiah 58 lapho sizaqondiswa khona sizuthi uNkulunkulu uthini. Siphinde sibale ku-Matthew chapter 6 lapho sizaqondiswa khona futhi ukuthi sibekwazi ukuthi sikwenze konke ngendlela efuna uNkulunkulu ukuze semukele emthandazweni wethu. Hallelujah. Our prayers have to be answered because we give ourselves to it and we do it the right way. Hallelujah. uNkulunkulu asoNkulunkulu olesandla esifitshane ukuthi save abantu bakhe. Akala ndlebe engezwayo ukuthi uthathe isikhathi ukuzwa. uNkulunkulu uzwa instantly umbiza usithi baba wethu osezulwini uyezwa ubaba, ahla siphendule. Thina ithi singekho positioned right. So yikho sifuna ukukhulekela ukuthi sibe positioned right kwenzela ukuthi semukele kubaba. Hallelujah. Yes, so Isaiah 58 ubalwa esithi verse 1. Memeza kakhulu ungathuli, phakamisa ilizwi lakho njengecilongo. Tshela abantu bami ngokuhlamuka kwabo. Lendlu kaJakobe uyitshele ngezono zabo. Hallelujah. Ukubuyela kwethu kuNkulunkulu sikhuleka sizila ukudla kuyikuthi sisukile kuNkulunkulu, kuyikuthi simhlamukele ngezinye indlela, ngoba noma lokuzila kwethu ukudla bese kwenza sisodwa kusuka kungayemukelwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi sikwenza sensize siwone siphakathi kokukwenza singene kikho ukuzila kwakhona sivele siwonile singahambi ngendlela eright. So yikho fanele sifundiswe lapha ngakho. So kuyamenyezwa lapha uthiwa simemeze singathuli. Tshela abantu bami ngokuhlamuka kwabo. Hallelujah. Lendlu kaJakobe uyitshele ngezono zabo. Indlu kaJakobe kusitsho abakhethiweyo. Abakhethiweyo abayimi lawe abakhethiweyo. So
mina ngima njengo-Isaiah ngimemeza ngikutshela lapho wone khona, lapho uphambanisa khona. According to uNkulunkulu asifundisa khona lapha, uphambanisa, even ungumKristu uyaphambanisa ma ekukhulekeni kwakho awukhuleki the right way. Ngapho uyakhuleka, ngapho uzondela abanye abantu. Ngapho uyakhuleka, ngapho uyalwa. Ngapho uyakhuleka, ngapho ulomona, ulomhawu. Ngapho uyakhuleka, ngapho ule enga, ulenzondo ngaphakathi. Ngapho uyakhuleka, ngapho uyanyeya abanye abantu. Ngapho ubala iBhayibheli, ngapho kawuxoleli. So inhliziyo yakho ayikwazi ukwenza izinto ezingu-5 or 3 or 2. Inhliziyo yakho i-designed ukwenza into eyodwa. Ngiyamemeza kakhulu, angithuli, ngiyakhuluma ukuthi inhliziyo yakho iyi-1, ayikwazi ukwenza konke khona lokho wena uyabe usufuna ukuthi kwenze. Awukwazi ukuba sesontweni uphinde ube senzondweni, ube lo muntu omzonda phakathi esontweni, ube lo muntu omzonda ngaphandle. Ukuncitshana ungumKristu, ukuncitshana isono, ukuqamba amanga isono. So inhliziyo yakho ayikwazi ukuthi ukhuleke ukulokhu sithi thank God, God bless you, God bless me, uNkulunkulu uyandithanda, yes ngumKristu. Wena ukwazi izinto zenza secretly, ezinye uzenza enhliziyweni, ezinye uzenza mawuvala umnyango. Hallelujah. So kuthiwa ngenzeni? Ngikhuluma izono zethu sonke nina. Ngithi verse 2 kuthiwa ngoba usuku ngosuku bayangidinga. Why kufanele memeze mina ngingu-Isaiah ngingu-Gladys? Ngoba usuku ngosuku uNkulunkulu uthi ngoba usuku ngosuku bayangidinga abantu abami, bafuna ukwazi indlela zami, sengathi bayisizwe esenza okulungileyo, esingalahlanga imilayo kaNkulunkulu waso. uNkulunkulu uyafuneka, uyadingwa everywhere. And masimdinga sizenza sisithi siholi, silungile, asenzanga, simoshanga lutho, siyamfuna. Kuthiwa benza njani? Bacela izinqumo ezilungileyo kimi, bafune ukuthi uNkulunkulu asondele kubo. Bathi kungani sizilile kodwa wena ungakuboni na? Kungani sizithobile kodwa wangakunaki na? Yithi labo masikhuleka, ukuzila ukudla nyazila, ukunikela nyanikela, esontweni ngihamba nsuku zonke. Yithi labo sibalela uNkulunkulu. uNkulunkulu thena abantu bami bathi bona, kungani sizilile, verse 3, kungani sizilile ukudla kodwa wena ungakuboni na? Kungani sizithobile kodwa wangakunaki na? Umbuzo yethu le, anti sithile sokuthi sile mbuzo everywhere. Abanye ngabathi anisafuni lokuba umKristu, omunye ngothi kanisafuni lokuba umKristu, ngendaba zokuthi asikwazi ukuthi kumele sikwenze njani. Hallelujah. Like every time imessage yethu sizoyikhatha futhi la, senzele ukuthi abanye bonke benelise ukuyivula, because ngabande kakhulu abanye kabakwanisa ukuvula. So sizoyikhatha lapha imessage yethu, sobuya futhi ku part 2, lo ngu part 1, sizobuya ku part 2 we-message yalamhlanje. Ukufuna uNkulunkulu ngendlela eqondileyo isisihloko sethu sendaba, ukufuna uNkulunkulu ngendlela eqondileyo. Shalom.